He rā whakanui. He rā hei whakamana I ngā tauira hoki. Te tokomaha o ngā tangata e whiwhi tohu ana. Ngā tohu mai te bachelor's taino atu ki te takutatanga. Nō te rangi nei, e iwa te kaumārua ngā tauira Māori me ngā tauira Pasifika o te Whare Wānanga o Aoraki I whiwhi tohu I te rā whakamana. E hikaka ana Ngapera Parata nō ngai tahu ki te whiwhi I tōna tohu paetahi Ahu Whenua. Ngapera Parata. Because we are so small and so close, your lecturers want to go over and beyond for you. Because we're practical based, we get to go out on farms. Pairing the practical components with what we're learning in the classrooms, yeah, just made for a really awesome learning experience. E ai ki te kaitohu o te Tari Māori me Pasifika Ashuri Yanka Waitoa, neke atu I te rua raurima te kau ngā tauira Māori me ngā tauira Pasifika ki te Whare Wānanga nei. It is very hard, but in the same way it's rewarding to see our Māori in Pasifika graduating. Te whare wana ko Aoraki, he uaua ina he Māori he Pasifika koe. I te mea toko iti, I titi noi ho ngā tangata ki konei. It doesn't matter the degree, it's the people on the campus that keeps you there. It's retaining our people. How do we retain our people? Nā e ai kia parata ko ngā tāngata pērā I a Yanka Waitoa e whakarite ana kia whai whiako pai ēnei akunga. The support here throughout my 3 years has been massive, and it is thanks to Te Awhi Aoraki, Te Manutaki, Māori Students Association, that really got me through. Kei konei ngā aunties, hei te aki ia rātou. Kei konei tērā momo confidence nā. Ina ka kite rātou I tō rātou ake ahurea, ka pai tō rātou huarahi. Te whai ngā tohu pai. You know, when you're living away from home, living away from your marae, you long for those Māori connections, and that support has been crucial and yeah, getting me through. Nō nei ka hoki atu a parata ki tōna kāinga tuatahi a kāpiti ki te toha I ona mātauranga Ahu Whenua. Hora Kairangi Nicholas, Tahu News.